Ni tariki 18 mweri Jwena ntuku 13 wake mbere ya mambura jatuine chetu Festival Mombasa Edition. Jaja kathithika mweri Jwetano tariki jirikenine kia Mombasa Showground ara mwini uri nkuma kama ntoto mwari akaigekwa ni ini bange bakemeru mambura jarea jaimbiri 20 Wero TV na Wero FM 96.4 ibange na wigurire tigiti yaku na arua kukurukira *617*80# ibange na tigiti yaku na arua kukurukira *617*80#. Akugwate ogeni kirinteto cheweru weekend thaithatu mbitagwa Ntinyari Kinyo jani jameza tupanganiretie tukubona arua kirinteto chetu. Gereto kuthurania kirinteto cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mwekuru gwitetera na gukana wete muroge akirikana kuro ninja ya mutori. Musiasa Mugambi manyara kwendekithia kigina kia Nthiguru Kirima County kuongerwa. Ritankorokia ngiri tianchobia mungana kugwatikana keke yetama. Thirikari cia kaunti kuorotwo ni kurita kwa utungata Kirima Sibitari. Tukanjiria ntuto chetu njemwe kuma Nturene Lairangi wodine Kianjaini kuromba Kioto kuoneka nyuma ya mwendo wao kurobo nene ni aturi bakimweta murogi mwekuru wa Njeje Dorcas Nthiori na mwana wawe Faith Kabirithu ni baitirimite ya cheke munini wa Chibo akiariria ntububu na bomenere tebo kathana kugantu batebatere kujukia watho njarene chiao Njeje na andiki nyiria kireba kwenda ni kugwata Kioto kumania ne karikarire. Atumanire au imbitwe na urombitere twinwe kinyawoa na ari umbita imbiyire ni njai imwe kuma Ntura ya Lailangi wadi ya Kianjaitigania West bakichie baniria na dwaria na nguto cia aturi cia kwithirwa mami wao Dorcas Nthiori ni murogi bambura ite muno nkoragwa inya na baibo aimbira seitani cindwa abambira twana twa Nture tuonde inindhiritio te twana twi Nture ni ndoraire twathira ni kare tumire bomba kwithirwa bakiurwo ni aturi baba amwe na mwari owe Faith Kabirithu uria amwe na mukunji bakunenkanira mbicha ya mantu jongwa ndamwira cibora mboni arangwita kuma mpakuma ambira aluka ngalukwe nchuku ndaluka ngalukwe nchuku ndauma kiu maumo atulikangira mauru ndakua makwangura maumo yara yatulikangire mauru ndiro kana ka kie mware kiaugire ugu iyo ibone oroko andoroi akwa andoroi turi ukinya twerwa kiatho tiketha inya iketha ithano twakara utumweterete irio kana ka mwekuru Rose irio kiejire katwira kwi mwekuru kuurwara tugita kuona mwekuru ra kuurwa twatirima ngate na umwekuru wa kuurwa ni yingi na kuburi ndacoka rutere na guteku gutuku kuri na weru ndi utegera iro mbonere imaimam ndona gitamba ndona gitamba kimbonere ndona ikia maimam ndi ndoya makazi yako mbitite rone ndona mwari uru arwama anjia kwa ilia ndauria na ndarwama ntiagune ndi nkwene kithagu muntu ene alafu wenga loko aturite mwari wa mwira rwama bilia ndakono karari nondona kwa ile tiote ni meneti amure bilia ndono krita nkwaya ni awaikara choko orite munini wa Chibo Ntura eja akiregana na ithithio ria aturi baba na kuga ni bwega gutumira njira ya watho. Assistant Chief na upande wa administration ni vibaya sana kwa community kuchukua sheria mkononi. Ni vizuri kama waliona hiyo kitendo imetekea kana mama amepatikana akifanya
hiyo maneno wanasema wana complain ya kwamba walikuwa wanafanya ni vizuri, wangepiga simu kwa administration ama wanaita wasee wa kijiji ili wakamueleza, lakini ni baya sana kuchukua sheria mkononi kwa ni tontu bubu Dorcas na nja yawe bagwetete gwikia mantu jaja mbere ya watho na guchoa haki ya kwithirwa bathukiririe itwa kiripoti la Weru TV kuma Tigania Mbita, Brian Kimathi. Musiasa wakili Mugambi Manyara ugite ni kubatere kuja na watho bakona kigina kiria kigweta Kirima County nige kuongerwa kiaria gutrimene na Karibego G. Manyara augite bubu bugatigira weti na mbere nibo gukinya maturene na makaunti jate gutigwa jakire ndentanaga kenda kuongerwa mbecha kana kinyamirandi ya weti na mbere. Muthuri Muriuki na ripoti je. Mugambi Manyara urani mwaniki munene kiama kia Mbaazi na kinyano kurura gitigio seneta nene kaunti ya Meru augite nandi akejotwo na seneti akethwa akijana watho bagutigira ati mung'ana jutigara kithirikari nene kinyo kujana ntaira irekethwa kigawa tina Makirima County tutego kuthura wita gukamata nkunie mbesha kenda wita kuinga atongeria bangi bara bathuria ugwe na la seneti ngugeku igwita guchwa intobira bikeja gutethia Meru igweta utetera mbejera cia county ciongera igweta ukurukia sheria irega hakikisha mbejera president atigawa national 85% mbeca iria kwina formula ire ikagawa ne county by county kenda Meru ethwe na mbeca ciayo na tugutara tuona itinyiria 70 billion ira na ande tukeja tura tongeria na aja Meru twakarande tukabanga maendeleo yara tukwenda kuthithirwa nacio. Mutongoria wetu Seneta Manyara na ugite na guturetera 85% ira ithiritwe Kenya kuwa igaikwa kiriu bira bitinyiraga neometie na ugite akurungamana atu ntukia narua aturetere 85% ira twira gwikirwa iu biana bau bangi arete irute ngugi kiri county yetu ya Meru. Mugambi Manyara akethwa akiuria mwingi mutheba kimenyera muno kiacia zabara pakeja kuthambiritwa nikenda bathuro kaire na kamya ketano utiba thithitie antu bakejana tubecha ire itawa kabake kandururu kenda burumwe tubecha kagita kaka ga siasa buriganirwa makosa jara thirikari thithitie na kadora yete mbeje kienu kenda na ande buringa kura ruterwa thirikari atongerie baba ri aja narua bambira nontu tugakuthura turenda ugwo kare murengo jwai ibwe kwenda buga wambira jwai wambira nkale murongo jwai wambira nkale murengo jwai na murengo jwa one time iyore yo kuga thirikari Kasongo kane Ruto ya adria contract yo Agasti 2027 no mwanka banenja aritijaja kagita karia otrimena na kari kumego ji baraba kumugwata mbaru kigitikio seneta karatubo gwantu betu kathuri murungi na kare na ututam kenda banania nae na Kasongo we tomioni nkoregana na mheshimiwa Kathuri Murungi ni mantu ja kondetera tutam oni ntekwenda ni nakae na tutam na mtu we na Kasongo we twejete ku bambura ndiye bonde Kathuri Murungi twakwira yuto kwenda mantu ja tutam na Kasongo ku utaenda Kiswahili kiuga diende mbi uendage na ndungamia jankito maganto merikire Mr. Ndangira simwebia tuti tayari kaire ututumira gwita kwaragania micemanio ya mama. Yes. Bese yora tutuejaga itoswe ngunzinge obatumaye kulwa kwa kawela obatumaye guswa kulwa micemanio antu bange patu tuti tayari ututumira kulwa kaire koge kosi kiola ina kio ya utumaga ndwene itawire kathuri ge kwaragana kiri kwa Mugambi Manyara kiri micemanio ya kugwatithania antu te ya kulwa. Muthuri Muriuki wa weekend mutijwa Kangangi Nguruki aritangiri mochi nchobi ndege ni watho iria mona changana muna nithiritwe ikigwatwa nturene KK wodi ni Antwambo Igembe North ni kiri musako juju tongeretwe ni DCC wa Igembe North Martin Muya kiri musako juju jwa ijere ni chithukiri kiringithanua na biashara iria irigiutate na watho. Edwin Gatobu na ripoti je.
ni nturene kumenyekana ta KK yetama wondi antwambu ye Gembe North akura ndisi cio guntu kumati ni muya gwatanirite na atongire bangi ba matura na mabitha bagi ukaria barokere kuna gukirimani mokuru mona rieto Purity Kathure ari na lita 750 ja nchobi ndege ni wathara nchobi muthemba jomune gukaririta 680 na kukanga kerita 25 amwe na into bya kumigita. Na hii habari tulipata from villagers wa hapa ambao wametusaidia kupata information, na tuseme kwamba huyu mama ni notorious. Tumejaribu kumtafuta mara mingi, amekuwa akihepa hiyo dragnet, lakini leo tumemwamkia asubuhi na tukapata kama pombe ingine hata iko jikoni. Inakaa kama ilikuwa ni karakana ama factory kubwa ya kutengeneza pombe haramu, alafu wanafanya distribution areas zingine hapa. Akilomita jemo kuma antu ajalita inge kathomba ni gwatiro no ende mwene wacho na gukaria kumatoka nyume kuigwa kuri na buburi nturene. So hii kijiji tumefanya those 2 raids and tumepata habari those were the 2 notorious brewers here. Hata huyu hata kama amepotea tutamtafuta wherever she is, sababu lazima apie before the court. Muthogani ro Purity na kinyithitwo gituono kia borisi ya kirigiro gukinyithwo koti kurugura nthitango untu na butigite akari na nkeru bakiuga wirigiro boindo aijite na mbere kenda nchobi ndege ni wathwetige kuthiria ntura yao. Boini kuiba bobo ya muno onto ba torwa no to tayari ni watete anto abaingi ukombo na kuthukiria community ya nture maiza bando tikera thira nweri kuo, lakini no nto bwa DC wetu Martin umankwira nkona akirite nkona yaka murungu na kirundo murungu na akathiria nsobi kuno many youth bibafolete ke una ne nyuma ende turapokie government egwethia egutura bi ndethe na ikuria sipo na bangi anene bangi bagomba guthaba kimama ndete yumba gutha isogera kana royo na royo ronge gutika bono bubwe yo nturene yangu ni kuona wale ambao wanaendelesha hii biashara haramu katika hii kijiji cha KK Yetama, that serikali iko imara na tutaendelea kufanya operation hapa, not only against illicit brew but pia bangi na madrugs zingine zinaharibu vijana wetu hapa na gambling machines in this area. Antone weru weekend kuma KK Yetama Gembe North ni Edwin Gatobu. Bishop wa kanisa ACK Diocese ya Embu Moses Mashamba na ameneretie urungamiri wa masibitari ni thirikari chama kaunti ya Kiari ugite ngerekano mathina jiraja kuoneka ndene ya sibitari iciara level 4 ni jaumanite na urungamiri bubuthuku bwa thirikari kaunti ya Kiari kithana ndi thirikari nene kurungamagira rwangi ruru rwa ugima akiwa kaunti ni Iremi Buru ritamwaniki na ijitariria. Bishop wa kanitha wa ACK Diocese ya Mbere niwe Moses Masamba ni urendekithia mathibitari gukorwa mari rungu rwa thirikari nene. Arauga thibitari nyingi gwa kavinda gaka itire na utungata mwega kuonania thirikari cia kaunti nyingi niremetwe ni ruvonge ruru. Ino ni vuvu ya mururungano uraiko mwana wa thibitari ya Ciara level 4 ekaria mwena uyu magiteta ni undu wa utungata mucuku na vari andu athatu mararikirie kurathwo ni thigari na gukua vau. Ina icio cia mathibitari tweciare theri o ringi na twa cibitari cia mbere ntheru na kona ciingi ona kaunti ciingi rukuga kwena thina ucio na ngikorwo ndu ucio no muremu thirikari cia kaunti uvoro ucio no akongecokwa ringi thini wa national government magituika kumenyerera afya cia andu tondu thirikari ni njukumi yake kumenyerera mioyo na afya cia andu no toro andu ala mengi kurumirira ikuo cia thatu aya Masamba ni uragwa andu onthe magirirwo kuvewa kanya ga kwiaria na thirikari nayo ikorwo ikimathikiriria. Uvoro wa kwiaria ni wagirirwe gwitikirikana njira nene ni tondu na uria gitumi ni ndu andu makurathwa kamara bebirie nduka kamara ire marekiria ati ndi mundu agombera kamara tibiria thigari ndeto icio ndi muciegu wega no mwananchi na haki ya kwiaria umani ati thibitari ciarete kari ura ciekari tene guku akirutaga mavitia utongori wa kaunti ya Embu gukorwo ikiorota marigitari ati ni aremene wira ithanyira kuthondeka thibitari ni ya Ciara. Voro wa korotana kuga ni mandagitari ni thirikari ni ariko ici tugututethia muno tandu kuromaniria na nigenda wira urutuke wega no wega kumenyeke gitumi kieganu kira tumire thigari marathangana thini wa Ciara gitumi kiu twakiere ku nginya riu
na ikiarea kwereka na magatura imani na polisi na thirikari. Bishop Masamba aritimia rieno ari mwena wa tauni ya Siara kuria araena gikaro na andiki ya movoro. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbeta Warito Mwaniki wa Musiri. MC wa ward ya Gembe Titus Murithi Muteria na arirete itumi wa kiwa sibitari ya Nguyoyo Buretete Murithi akiaria nyuma ya kari kuthithia maandamano ntuku yegoro bakimenaire gucererwa kwa ugite thina yonthe ni wagiba kithaka kia muingi gya gwaka sibitari je arataririte wari tayari gwika gikaro na kariba guntuku gukienda kithaka kionora ngugi yanjiriria ntuti Duncan Mwathi na cio tariria. Kumania na maandamano mararuthikite ntugo ya igoro nuntu wa dispensary ya Nguyoyo, MCA wa Nterino Titus Murithi na tariritie kurega gwako kwa dispensary ino ikwithira gutina kiwanja kia thirikari nuntu kiwanja kira kirio gia cukuru. Itara campaign ndejire ndera ntu ndabera ntu betu nuntu kuna material yiri ari igi akumbikana ndenda upromote at least dispensary nuntu kuma kaboito container kaboito na kuma nthambiro na weta kiengwara muru kana weta njoune ikuntukura ya kutengi indabwithire muchemanio nde yango yo primary maita mwanga yaire nderio pliko atuika ne skuru ne kuena sheria cia yo njaru no ndune wa ministry ya education etetegeria ni other ministry ya kwakuo na ngogetha nkwenda gwaka polytechnic kana mbaka grass KCD kuo ithina ugite ari tayari gukara nthiguru na karibango yoyo gutariria mantu nkuruki nuntu mbeca ira ciatengeretwa cibitari no ciathire kiri mirandi yengi so antu bango yoyo nuntu ngumena ntu bedete indai malalamiko yono indabathikirie muno egoro na ndenda uni mbe ndibwelese uma na twene nya stakeholders bangira undine buibu imbibi kuria kwachi na tuturera rui nuntu gituke mbere uinde tayari lakini ndona na gukesheria mbia cia thirikari nkiagolo nkona nontu nkuria kwa munda yo waka sibitari nkakira mbiu cia soka treasury so ndandikire barua formo ndawa ngo transfer mbia yunda iruta site yango nontu gutena kithaka ndathanwa ndawa nkaende 2 million miorin dispensary na nkaende 1 million moron dispensary nontu kunta no Gembe East ward ndenda tu with meeting bangire meeting. Murithi akirekeria na thombetie MCA wa Gutene Stephen Mungathia nuntu bakurega gutariria antu ba Nterino ikino ntu murandi uyu warugamire 2013 mwaka 2017 ikwara mheshimiwa weta wa mheshimiwa honorable Henry Kamanja iro material ya turu 2016 2017 mwaka 2022 former MCA Mungathia aumeta wa undare atarika na antu bango yoyo 2022 mwaka 2027 imurewe kuo isokoro milele kutuika antu yakaba bakutharauliwa the other day antu batura gwego na polytechnic mate andro irie to polytechnic thai weta ground ina polytechnic eu nira kinyirengebo nituko lokitarinto itukwenda kwa simantu kenda ya action. Nkeri Potra Weru TV Egembe East gicigo mbunge kia Egembe Central mbeta wa Duncan Mwathi. Tanambera kurumira ntutu chitu twachokera ni mataro kiria siasa bamiru kurua gutigana siasa ire chumba kureta mpatho. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Inaori tagainya ya ontuko gugu kurike mwiri gugu chancha muroturone na kinyago kuthongomire rojo rwaku.
Lisha Milk ni rionka iria rina inya, iria riri theru rigukuongera inya na ririthondekirwo waja tumiro. Miundene yetu minuru ya miru mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk ni rionka iria rina inya na riria omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Ndugu chumbuka na thina cha arthritis, infertility, blood pressure, ulcers kana UTIs, tirimana na HDR Mwangi, mutaramu orinkumu wa ndawa cha mitika na herbal medicine, kuma Olive Health and Nutrition Clinic, aja Koweru TV Jumatatu chionde, kuma dhaijiri na ndarika 50, mwanka thithatu na ndarika 20 chiogoro. Kenda kuthiria mathina jaku narua, muringire thimu kiri 0714-366-766, kenda kuigwatira kanya gaku na ndagitari na utunga turobo kung'ana. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Mutamani yoka yothire otueta kembeche tina baita tiambi no oteko chenchia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtu taumagaruka augane nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikio tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We will root out the rot, those who traffic in corruption and death. Hey, bro. She offered me 10 million to break up with you. I cannot take you seriously when you look like that. Hapa kama nani? Hiyo siwezi. Unataka kulegonga na msara. Nitakugonga. Nitakulipua. tutike mukimo na muthere ntino ka weekend kamwe tukare mapochopocho pwani inyamwere jugo mwanya utithokero ibya Mombasa bonge bogera maga kunda mnazi wewe Twine sietu Mombasa edition. Adara kidogo ngoja. Ukuibwa wewe hapa hivi za Mombasa yani pwani. So ground kwenda Twine sietu Mombasa edition. Kama nonto mwari DJ Alexis. Wewe rakana no ukajina vile njia ikuo Mr. Cross. Oro bubu ibu wendo de mama toro de kweja. Wewe ikuo ani nje ibulama. Rakani kore lenga. Rakani nyanza ndakwira. Murume na butia ni mzee. Yani mzee tata bwana za kuja. Yani mzee. Kwenda bwana ya zani ndio bwana za diele. Agani le. Rembo komata. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile,
Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710-120-590 au 0110-581-292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Toko wate ogeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo dhongi botingana na bongi kinyabure ku aja Meru. Njona harua toko dhongomia na maguricha te kuinyiria mubuko joa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turiko dhongomia muankanthi guroyo on the yuge ebae turi Greenwood Mall floor ya idhatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu chiogoro na chio ntuko chia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu chiogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cha muthenya mwanka the mwana nusu chiogoro turingire thimu na rugukurukira 0723555015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Ikiri mathiko mamukuru Zakaria Litharanto nkubitura ni thego mu biashara uri Pwega ntumbogeta na mbere kurumira atoche tutugicokera atongeria bamiru ni batari kwithirwa bari na umireria gatigati kao na kwebuka buru siasa cia kugania mwingi ni miarere umete kiri mathiko ja ithe muchiari wa Moses Lichoro tora John Thigago tumenyithia. Ikiri mathiko mamukuru Zakaria Litharanto nkubitura ni thego mu biashara uri nkuma wa mirano Moses Lichoro para maruthikite ntere chekeolo giciko bunge atigene East na ara Moses Lichoro akiaria umbite kwa kiromba siasa bonde kwa bakiringa siasa cia thiri akenenganira ngerekana aria siasa zitakuringwa cia thiri na ara muje wake mona into byake biombire kwa bikibithagwa nontu wa mpatho cia gisiasa bila kuromba nimero turinge siasa cia thiri bwana Yesu asifiwe. Naona viongozi hapa kuna bange bakuromba kura turinge siasa cia thiri tukaringa siasa cia mbatho woni kampe wa mwiso ya baranje Israeli wa mwiso kusuga muthabene mpe wa mwiso kwetheru wanja familia kwa tirimete na kumama bwana asifiwe. Kadwe noi ipo kwenda ongea thirwa ngari bonde mwanga MCA bonde baunje there mero twete na there no ntuko kwenda ndo kwenda kwea ipekwe itagirite bwana asifiwe sana. Amen. Siasa cia Meru tukaringa siasa na tukera ntuma noitoma lazima turapatuma kwao toko lugak meeleza tu tukaroma tukera ntuma kera tulare mutongeria akaomba kwitantwa abaikirange tutegemero eto ikinyagongi na ara kinya siasa barabara ikinyetie kiri mathiko wa marwimbo na ruru siasa cia thiri aria mutongera barabara ikiri mbunge akaunta Meru no emenda ithili amana James Mutioro koromba gitekia mbunge ntere Chiegembe Central
Bwana Lechoro Branca uwa Meru nimwe pole sana arai athirire na ikwega nonto Murungu na kwere inya korone ku manto arai onde yathirire lakini anto betu turua Meru nimwe kana tata Meru si ni moja Meru nimwe mtu na freedom ya kuthilunga Meru yonde wewe na freedom ya kuthilunga Meru yonde tuthithe biashara tuendane kinya turane tuendane twinde tukare mzuri na tuike Meru na mbere bwana Ndolo na rĩrĩa romba rĩa tukwenda kenda Meru ĩtabwega kinya rĩa tukuromba kura na vitu kuwa idere mantone yonde no tindo yo atiwa watanire muringi kuri wokamua kana ukamua tiwa wona kura ko ndemo kamuirwa rena rege centro ndanyire kuwa na rege centro aranyire kuwa mutia ke na rege centro na nyage south anto bakuro muno na tiba kuurirwa na ndere county commissioner ando bakaendelea kuurwa na wamonga muntu aumiere ntuka kwa ina tubora na utuku kila mtu aenda apatiwe P3 aandikithie kwa sababu lazima tuhakikishe ya kwamba watu wetu wamepata haki, sio haki watu kupigwa bure. Kiripotera weru weekend kuma ntere chekioro gishiko bunge atigane East Mbeta wa John Thiga. Munini wa Chancellor ndene skuru ya kemunorete thirikari kung'anana Ritobontheba University tumakania kethira mwiritwa alithomera skuru ya thirikari kana ya mtu kiumbe akiereka gitaga kurugurua kwa yukura Daktari Bundi Karau ataya ugite muthieni Aritoba bonthe betaka kuthangikira mwingi na niba batere kung'ananwa no Daktari Karau akiarieria kinya mirimo iria kuoneka kuinyiria bunene Amero. Daktari Bundi Karau no etete na mbere kuguna mwingi omea nthingo cha sibitari arakagite nega kaandikite yukuriri eru yukuriri rira na chomba rigwetwa escort in chief rikimurika ngono chiaje na mantu jangi kathumba tarajo umagira kiri muturire jwa ndagitari. We write a lot of books and we publish a lot, but not many of them write books in the manner Dr. Karau has done, by telling stories. So I think this is a very good way of telling what we do as doctors, because as I said, medicine is also a social science. Kurende andikite no ntubakurita number 1 ko motivate kana kwa motisha mandaitari bange arito bange na nyanto bange kenda bamenya ngwira daktari arita na bamenya babo mbike wikinga kenda mirimo ketha baina mirimo babatikana mapema na bambote thuka. Akiaria na Weru TV nyuma ya kuruguria yukurire skuru ni ya Kemu University, Daktari Karau na agwetete imwe ya mirimo ere twikite mpanga kaunti ya Meru. Number 1 ni high blood pressure na complication chiayo. Me high blood pressure anje ke murimo lakini ere mau treatwa ikaleta complications nyingi nkoro ikaleta thina, kidneys mpio ikaleta thina na nya stroke. Hiyo chonde chuma na blood pressure. Murimo yo yele yo chukari. Na mirimo ya pressure na chukari imirimo tika kwa no ayetwe pokia wiko no ayetwe iko maanisha kwa kiungo kya mwiri rende kithukite. Murimo ya thatu i cancer niyo cancer te murimo yomwe. Cancer na number 1 kire arome prostate cancer, kire koroni breast na cervical cancer, lakini mero niyo tongerete ki cancer mumero ya mumero yoko meribe kula na kiu na cancer yu digestive cancer digestive system ira mero itongerete nonto mnobo wa diet itesa sawa na nyanda wa nyingira tutumaira icho chiura anto wengi kilokia cervical cancer na breast cancer na prostate cancer. Na wakiaria Vice Chancellor wa skuru je Professor Kobia Taya no rite thirikari kung'anania aritwa baria ikurungamira mathomo kire skuru ji che university. Mwana ora kuthomera medicine ya akandikwa cibitare thirikari ende no athometherio omwe ungi wara kuthomethia na bonthe bakwya kurita ngwi cibitari eku utokona mandu yote kubwa kwa thirikari imuchiari ndene kemu obora tukua achari baba nge bai nana kemu kinya thirikari ndio sponsor bao kemu na nkwere bora bakweyana ni help kuyo itawa help era loan era ne yanawa na kinya loan eu ni bwiru kuendelea kweyana na kwina grants idachie ya watu bange kinya cho ni bwiru kuendelea kweyana ithirikari ndikaenda na baba ndene kemu kinya baba thoma ya brana bange bakuthoma.
Aritoba Skuru University ya Chuka barani barurejo rwa Meru nibagwatanirite na bangi na kuthithia rugendo kana walk irinjira kwariria mathina jake mathuganio kuringana na boni ati mathina jake mathuganio nijethagira jake angai kiaritwa bonene jake thingatirwa gwa kwini mantu jegie wendo. Nicholas Chabari na ripoti je. Everyone is maybe and might be a victim of either stress, anxiety, things like depression. Na ugu ibongwataniro ya Aritoba University ya Chuka abamwereka gwa Meru bonete na kumagaruka na kuthiuruka Achuka University bagitumagiria mantu makonenie na ugima abwa mathugania na aria bakuga kinyamara kia kinene gikuria aritwa ni kwaga ambeja na ikio nontu baingi bakwiburaga. Mental health issues ni murimo tikento kia kuignore. Depression is very real. Yabora otomba kwera mtu diabetic produce sugars. Ibo otomba kwera mtu aino mental health issues aisawa kana akasawa. Monga twithire twina mbeca kira ikutha tutesa muno batira antu athi mbeca na tutethie itone ngugi na twithire tukiona kanya ndeno society. Our parents back at home manze hiyo 100 bob mnatumanga weekly haiwezi saidia msee. Kuna vitu mingi sana we need to handle here in school and the all concern lazima zinahitaji pesa. So what we are requesting at home, tukiwa call na huko tuambie huku kumekuwa kugumu, tafadhali msitunyamazie. Msitunyamazie. The more mnatunyamazia, the more mse unapata na depression juu ujui utafanya nini, ujui utakula nini. Lecturer ako hapo amekupea pressure, uko na assignment kati ndio hizo, exam ndio hii this week. Ile siku comrade anakupigia, anakuomba 13 bob, anakuomba 20 bob. Hapo ndio mental health issues huwa zinaanza na sisi. O acha 13 bob era ukuromba and then utena ashore ba kuba kulaya sabo kana ba kwariabo and then you start growing into depression pala. Finally you isolate yourself from the people. Finally to aiko left. So itokuromba. And secondly, let us encourage obora mtu naraku onde okaidira ori, please stop stigmatization. About 2 weeks to 3 tumekuwa na story kama za vifo hapa Chuka University. Comrade ananjitoa. Comrade hiyo ishindwe kindly antubarie. Tumechoka kupoteza young people, wengine wako huko na bangi, depression, wengine wanalala kwa nyumba. Kindly wacha tuongee. Oguba kiromba utongoria abwa a university no buthina mbena kuraithiria mantu makonenie na ugima abwa mathugania amaritwa na munonkoro kinabo bakiuragia kinya aritwa igita aliraba na mantu iboega bakaibaria na kinya mantu megie gwendo na mamatikathi na mbena kubathangikia bonene. Usijiwe juu ya mtu, usijiwe juu ya mtu akulipi school fees na usijiwe kwa sababu ya mtu anapewa pesa na mzazi. Sawa? So at fact, hii ndio kitu imekuwa kiwa comrade sana in Chuka University, and we want to tell you that you can always find love elsewhere. We came out and we said it's okay not to be okay. Tuarerie manto ya ugima bwetu bwa utombo kenda tumba kwithira tukirwamia, because I believe mental health community is a stable community and is a healthy community that can produce wealth. Kuma Chuka University, Peter Nicholas Chabari. Mwini ure nkumaja Meru na omea Meru Florence Karani ure baba inge baijitaga china vere njina akenete mwingi bo kadha kire mambrazarajo wakari githongo ni mambrazara kinyaja imberi ni aini bangi bakuma county ne Meru. Florence Karani ni umowa aini baraba kedhora bagi ukena yantereche Mombasa showground kire mambraja tuine chetu tarekijiri mwari tuitite. Kwena aru akatwa gwirwa muno no ntuba kwithirwa twina launching ya Rwembo Kithongo Polytechnic tumbakite Florence yawe twita gacina village joke katho nyingi muno kira ini ba Meru nuntu narwa bukuonania wendo bobo nene muno kiri umwe wenu na ngwataniro yo utona narwa kigurukira Rwembo niyo ngwataniro ya twenda kuona kiri walks of life chonde cha Meru kuma biashara ene gwita siasa ene gwita kiri mantu jonde cha Meru anto barungamite nani mashabiki ja kuma doshi mwankato Nyeri ana siasa ba kaunti yetu Meru yonde mimi siwezi jua nitasema nini. Bogi imesimama na mimi wa Meru sijui niseme nini.
rojo ringare nanto torete gokono tembesa cia kwandera tumera ntikurira nontu boko kwinyereka inkoro ekwiwe kiringika ikugwirwo nontu bo wendo bura bombonetie aria bonthe bugatirimana na vindieze uria onthe ucitaniritie nontu tiumba kurea I cannot pay. Woza Karani oye Karani oye Turua tuwiritwe tukaminamina ngoro cietu ciwiritwe sana itukwenda ucokeria tongeria bonthe nkatho bara bombero kinya kiathone na bara batumanire acore nenya bara bararomba kiatho gikenda kiumba kwa successful. Thank you very much na Kiriweru TV no ntubo kwenyo cover news. God bless you rumuriro wa Meru turua asani bonthe. Congratulations. Atu hizo kile nkatho nyote no ntubo kwitho tuyite ruari tu watanirite tu amwe turomete no mo cietu gare gako gakoru asani kabauga meza na nenya muno rira nkonda musani nkona kenda gukira impenda kona ra gukira na imbeta na iya bora kunda bari kenda bokera ndra bokera nya twingo itokreta Meru ngore tuga china berengi sana tumetoka naye mbali ngoro kincho kiri waro nkatho ni tete ai ni baba inge muno mundu na bareta werone kayo thera athari maini na bota nambera gukira kuga ibwega sana na siasa betu ibwega no tunya bweja bwa discipline ya bweja bweka ituje twina one term twina two term twina no term lakini bwejira bwinde bwa thivye kiatho kionde uti mtura arumana uti mtura uga kiatho gikundi giki kibati ko support rutere ruru mwini uja bati support rutere ruru wasanii betu bara bokwambiria ankwenda kubwira rugono rwako iruru raza ibwije nara ndambiririe ndathiurukaga na radio Meru ije yonthe utinonteta na radio. I remember one time ndairaga mbetiri na mugongo igete karipukira inya thokone nkiendagia kwiro ndarinya kwikuira thokone mbetiri mpairite so asani upcoming buchikire inya na buite na mbere kumiria bwije bukimenya gore umaire ki murungu ati mutigana iria kinyaba ubwe mwathani akarobo kinyithiaza ibwize imbwendete na gutimsani wa namba approach mwasium kwa murungu abutharime na bwiki kuraza na bwe nkoro cia kumiria. We thank you. Rais Ruto ugite gutikona ya nthiguru igatiwa nyuma na ndinga ukana na uria kwaria mbere yake ari intere cha Northeastern. Ruto ugite ni kwithirita kuri na kimenyano indi bobo teta na mbere gukujirwa nthiguru na kiri utongeria bwae nangi na kumutongeria kiama kia DCP Rigathi Gachagua no nekete kumeneria bunene munene wa borithi bone kumana na kire Gachagua andikite kiri mutandao jwa Facebook na kukungi uria wari minister wa karia thirikari Ndhiru Dr. Fred Matiang'i nerite mwingi uturo bwa Kenya na ande borenjerene chia Kenya Kale Mutembei na mutukanio juju Nteto. Kaunti ya Mandera ntukuya na arwani bakujirite tagari aria batari ya gukiria ekoro Rais William Ruto agitongoria mubango jwa gwikira ekoro inya uria we na muoroto wa kubwithia utoro na kwaramia twanya twa giuchumi aria rais augite gwikira ekoro inya ni kwa gitumi kenda gwikira nja cietu inya na gukiria uchumi maturene. Tunaamini ya kwamba mama akisaidika jamii nzima imesaidika na taifa la. Rais naugite thirikari ya Kenya ni kwandika arimu 1,800 tetagari aria kweria kwathurwa kuria kwithiritwo kurio gwa kagita. Serikali ya Kenya through affirmative action tunaajiri walimu 1,800 wa Northern Kenya kuhakikisha ya kwamba kunapatikana walimu wa hapa nyumbani. Rais augite kuthiria thina ya stima gukinyira rojo generator injero na igwikirwa Mandera kwithirwa na weru. Generators mpya ziko hapa Mandera. Ile kazi inaendelea kwa sasa ni ile installation. Hiyo installation ambayo inaendelea na sikizeni. Hiyo installation inaendelea itakamilika kufikia kesho na Mandera hii itakuwa na stima vile nilisema na vile muliniuliza. Akiariria wakiwa barabara, rais augite barabara iria aberirite akamithondeka na kona nigurekera akiuga riu ni rando na akariria. Barabara iliyokwama miaka 7 ya kutoka hapa Mandera kwenda Fino mpaka Lafe. Mimi nasimama hapa, contractor nishamrudisha, nimeweka pesa ya kutosha ya kutoa barabara hiyo kutoka hapa mpaka Fino, na hiyo barabara kutoka Fino mpaka Lafe nimeweka kandarasi
mimi nitarudi hapa kuianzisha na kuijenga na kuikamilisha. Kirinteto inge mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua kiri mutandao wa Facebook ni amwirite Inspector General wa Borisi Douglas Kanja amaramari ne batonyerete utungata wa Borisi na ate kuoneka kumakaburu akimurika ikarikari ya kanitha ya ACK weti Mantere Chiothaya aria amaramari bagetumagira ngari cia Borisi baithukire anto kanisene bathukia magari bagetumagira mburuburu na tia gas. Gachagua akiuga mwankare uguteta gari arijuketwe na inya kiri makarika ma kwithukirwa Ruantere cia Kikuyu na Dagoreti kuria ugite gikundi kia maramari kiria kia mwithukire we na Kenya batina maitia Ntere cia Kikuyu nokyo kia mwithukire Dagoreti. Gachagua ni akumuri Inspector General Kanja kethirwa kaejanite wathani wa Borisi kiria siasa kana kautungata wa Borisi ugaruritwe gutwika wa maramari na inya. Gachagua ni ejene marieto mama bidha ba Borisi baria kuga bare Dagoreti muji wa Nairobi bagetumagira ngari muthemba wa Toyota Probox gwitithio maramario muthia akimwakirira akimwira kuringana na watho maramario orenjarene ciawe konge murori gite kia urais na tigiti ya kiama kia Jubilee Dr. Fred Matiang'i ni agwatanirite na yuthi kanisene ya ACK Diocese ya Kirinyaga kia thone kia yuthi aria aberite uturo ajanthiguru kirentuko ikeja ore iturone ciao. The debate now is about the future of our country, so we urge you, I would like to urge you to boldly and courageously move forward and make your contribution to the welfare, the betterment of our country. Kiripotera nteto cia weru ni Ogambita Caleb wa Mutembei. Narwa kirimi kira na mikarira turetega gukone wikiri bwangu cherangie blue eje ni rangi mtu abatire kumenyera mono ndira gwikira kenda atigekanirie na rangi ingiri itigwitaniria. Ibwega sana mutegeru wa Weru TV na karibu sana kiri mubango jomikire dieto ambita wa Purity Nguta tukwenarwa turariria rangi itawa blue na oroba tikwethirwa ukiungania rangi echio. Blue kana navy blue ni rangi iri orito na indongi muno. Kwina mwanya ajwa navy blue na blue. Katwaririe navy blue. Riria ukwenda kwithirwa ukigemia kana gwikira nguo ya navy blue no uunganie na rangi red ugekira skirt ya navy blue, top red, kiratu ke red na kondo ka navy blue. Riria wenda kwithirwa ukionekana uri umuthongi nkuruki ikira skirt ya navy blue, iguru mustard yellow, ndiguru kiratu kia mustard yellow na kondo ka navy blue. Riria wikirite nguo yu ithirwa gita obisi kanisene nguo itikwei na kinyabiatho. Muthijana tunanjira indi kuibwega ntubokona kanya ko gwatana na bawo tukobana ron kwendere gitari rega korirwa gwetana mbere ukenera mibango Weru TV nyuma yakitagate kuraja ni mubango jo gwatukanga boni bitagwa ntinyari Kenya. Eje ni Weru TV. Program lineup ureterini Weru Digital nandina uchonera Weru TV na kuthikira Weru FM na rakundi orendi goro yonde kiri www.werudigital.co.ke. Yes, Amero Mugeni, marieto ne DJ Mulama.
ndirwa tariki nijele mweri wa 5 Mombasa Showground nketha DJ wenu twine cietu tutongeretwo ni Kamanunto Itomwari na Wero TV rwimbo irwa Kimero uteko mama utuko buonde kwambiriria thaa 9 cia muthenya na rwimbo ni Monkey Monkey Kimero to the world Rwimbo komata Mubango Jogekaro na County ureterine Raino Mabati wareterwa mwiri kuma ome bujwandula ate na procedure kana mtu bibi barabara etaba bati kuthithia ate umbia ya no gaikia mtu are akwa emergency ageta akatekwa ni daktari ura mtu ari moyo ateka wakithere na netire daktari akacertify na akaandika form form na akacertify kuna ka form mtu kumanja ya wakati waambia ID kana brought in dead form daktari akajaza kada na kwa mtu ate moyo na muthimite bwega alafu bantu barekio u ndio naandika sote bakaringa thimu na aria mogio wa Meru na utore batu baturingira na thimu tu na thimu tha iji thimu emog bakaringa twa ba namba kuri number registration number itawa tag number eunie ku register mwiri yu kenda utonya ki system kila mtu rode sibitari ama ku access mwiri yuriko kenda ba wa namba ingi itawa BID number registration ya kuria mtu ndira ba mujira ba etana namberia nambewe nandi ya kuria mbeja nigagwa meri gwita maybe ku karamono cibitari nimbi kosa amantu jaja una dispose wera procedure thare kariate Pango Jogekaro na County ureterine Raino Mabati na Raino Mabati nenikita maguri obwega aragie jithate mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 630